Rok beriu bestart menu balak benden, la klem da play kalat, kum no unlak ban kren. Ki kentin ba shong dor jong ususo tham. La ban penwan do ka jing ai lat jong di Brian Records. Yakinong wai jong ka thai. Ba don shishai ka sapan wai Henry ki bom don lat ban vi shakmat. Da ka jing don jong di Brian Records. Kala la ban lumbyang yaki buon ki dong wai jong ka ri khasi jantia ban yara pan pen pau prathai ya ka sap ba ai ublei ling ba ka jing wai hakatin pen rai. Kadi Brian Records, kadi ka way na kikan hon ba jipin mi jingway haki social media kamtam haka YouTube. Kadi ka kan hon ka donya ka thong ban say ki sab jong ki nong rai ka ri khasi jan kya ban pan pau pathai ki. Da ka jinga trei lang jong ki samla ki don ki sab paper kala la ban pen mi biang sakwe ka jingway bal ai ka teng ka Megalaya Cypher. Nakal ka don Bosco Media Network kala yo ban kren bat ki be don ban ta ban penwan do ya ka ni ka jingway. Iba kentuk na do director bat kiwei to mentangnya sengap nakihi ya karo kompen wandu ya kani kejingruai Play people ba page kini ka Don Bosco Media Network na keteng janga kade Sandi Shanbor lang kharmau plang na keteng janga kade Elvis Thaba tengi wan ni na kalian ka Elvis Thaba studio bangi sebentar ni ya ka shoot bangi shoot ya kade ka video ga ba kami experience shoot kadang bawa nadu pun kedua dan perayaan sekolah ada ni video di bawah astang shoot di pun suat dua atlet mana kampak situ ada sebentar ya nadu pun kedua kena ke perayaan sekolah kalau kami experience shoot ini kuno yang sedang bantu di video kuno di direct kuno di penyanyi video ban perkat akhirnya ni ke yang ni ke Cypher menteri dengan bagai dan perkat lang yang outdoor yang kita akan experience kalau kita akan ambil sesuatu dari baru ini baiklah terus kunui lah batai kunui direct kunui penonton di video kadang nyarap sesuatu yang ini buat bangin dan suatu ya kayak kapan kayak bangin dia di video ni tak hingga boleh di press kor kalau nyarap sibun bah jadi kalian ke bangin ketiu ya kayak baik bangin kan nak ada video ni cinta ni na kalian jongi bangi tray ya video hi kajing yarap joki kadin ba kajing wa joki la da klem kajing wa joki win long har ni ni pa kajing kesan kesan baginya museum om tang ya di brand scott kat pangi kinong isi bentar kinong wa di artis kini ki nong direct ki bentar nang sebuah kwat om tang ya tang ki kuat bagian kesan met museum kamtam ya ga difference course kadang jangan di outdoor langtran jadi katang outdoor trani kaki social media na ki kamu ngatrai kan te kacing sedang nanti jangan terlalu sedang bahi ngat sedang kembang sedang ini tambah long menong professionally pat kaki senam kita tengah sedang menjadi ikam bagi atas hambiang mencuba kalau ada juga ikam mengelasi lihat berperayaan untuk ki tour video yang tu ngasih pelak teki visual videos untuk teka wairu hadian pa news number pemerintah ini tidak boleh atau kentiu nak kijang kepada sudah keren di Elvis dengan yo kikan du Indonesia ki para bayi terilang ni ki creators mah ni kan ki ba dal kejong jong kasap ba ki dal nak pemerintah ki ba ki lale nak kejong jong ki ba contribute bun ha akan ke platform kini bengi im mentah te nak tu ni kentiu lagi jong kalau ka experience ke ba fair ba mat na ai problem di balance long ka lela lenti ni yo kedua jat kerja atas kinong tray jat kerja long ngiyo yang terilang kan sekarang komdek yang mau ketika kamu tu jangan longan ngamdek macam kerja sang ladia berima tambah longan contribute kita bangala ka ideas dari tang ka ideas nang hebat kajinga ajing bet long hendak long kedan lang ten buat fat ni terilang aja kinang tu dengan sepoi sani ka Cypher kalau ba kamtahi ki yang don kam bende ni dia hip hop te kamtahi ya kenduk yang kumju hi sebab arsian bajong Elvis te Sandi te konta te ka long experience bos kala ba kani ka Cypher mas kan kinda aku nur ni shoot kani tolong kawai bang la plan ba la aslam ba ma ni la aslam te showing but execute dia kata ro ba ni pen bet yang gitar ni tong sedang tika dika ba kam ba na ba tam lagi ba iya ka video tentang 10 minit itu kinang ka konta bot bang tep tika long basok tamba ka jing trikam kipun ba ini balai electrician kini ki ba pen ba tai ki lights ki jat ma tinggi nak gitar te kalau makia tam tamba
Thì ka ideas mun pi ki brio ma ka vision e ka wei kun ban spread ka message ma ko wei te kam de ya dong ba ta pun jing ra dong internet ka video ta ma ko wei ka di ka kubur ma pe ban kran yang long ta long ka fun ma dan ka scheme dai te long ban ai jing ra pe ni dan ban te la ka long stable ma ma buan nang ni ting lang long train long freelancer ma baro te ni long ni deal hi te na la dia ni kran ni clients long mar wei simat ban te kum ta ni sa ban ten puri ka kam dan thì ni ko bat da yo la ba kan clear dat kin jaka lo kalong stable kum ka ja scheme ne kan kan ko long kin base ki manager ne ki office ki balong tik ya ka media work te lang ta bat lang ba jang ki bat mila bat suk ingin terekam bat kundu ki brio ani ka bisa na makin ki financial marketing ru long ka am ba bagin le ji te deng isuk ka ta jing yo jing sab long mangir ngin em ngin yo kum ta ma ba ki brio to ki si ong trace ka ba long ngir ngin tray kum ta ngin yo ba ka monthly payment ma long kam dei shu bagin shu long ngin shu ya dili yu na kata ka buan ma ta kin jing jing sab na la dia ka buan ba ma te deng yo la cha scheme tengah kerban long ka pa la bagin yo ka jing ra asal ka kin pela lamar ka ni iba kala na ta kam tam ki sedam dalam sudah ini art license na iba ki brio ta buan ki dan sab la pau kan mat YouTube barkan ibas na video ni kinong wai nya kinu ru betrikam long ki bai dei lang makan ni kam media long la play makan kala te ta hinga kerman ni yo ta ngira kan syari kawai ibu ya kam ya ta thong khman ni pe ki pisa ni pe ki pisa kan wan cha pisa kan sa put kam ni pe chwe kam bisa kesuan hadir kalau tak ketika ai mesin ni kalau ai mesin ben iwe pada ni long kum perlu kan iwe yang kadang say style iwe lah say style shushu nak say style iwe nak say dah ke style kalau tak kan ni long compete kita long compete kum tu pat kalau ban kentiu kan kalau ban kentiu ya ki snow guitar ki long kentiu lut we đang xây style đặc we đang lấy style đặc we kalau kan tiu kan kata kadang mi susu kecing internet kan kini ki di Brian Records bang Ale ta kenal dari tu kipon dapat dah sedang video ni lah na sedang limba kini di bakat kingkong do video kata lo ngayu sandal ndai dan gembale bawan jet fire deh bawan jet fire apa polo jadi akadnya masih penerima video menumala dan kiong internet dan ada berdepan dengan lain lagi di video nama bangaru ngam ada tiang bela video mostly ta ngasih sonder hi dah dia pun sawan pat dah kini ke lockdown ni pat sedang research dan hangki video se kuno ban edit video se tengah install lu ki softwares adin kader ngalelang hi tambah long ke video lu ngakam fokus kemudian hendak kini ke second lockdown ki kod jom di blind ki aman belak ke video ban edit ke video tama ngalong excited mah ba ngan yo lihat video yang di Brian long kabiak kabes nomor ba long ayo lu ikalat ban peni ke video bang ayo tre ba di Brian Records te kata jin rai ke de kathong jong ban yo bor basit khat tupak hasi mah te katu kathong lu nga da smutna chaban edit nomor ba ka rukom ring jong Ibrahim Jerwa, ibamdan hangin mentah tambah ibadai nak tim visual bani na di Brian Records sih, ibamdan hangin kapal tambah ngai play Ibrahim dulu nomor ba ila shoot kata rukom ba kan pensuk yang rukom edit ketika first video dengan edit long edit satar bat me bat sini kan, dia bisa edit mana malah, de kapan pun saya ngaban dah ada release lu ngayok reviews nak video lu and dan betul lu ngayok show ki videos ki artist ba ki cut off let video umtam ta telong ngalah kampau nama jongka di Brian Records ngalah pau show kan agane kalian kam video tambah ngadong kami ba ki jing yarap jong Elvis jong One Star jong Abdor jong John jong Ifer kat jong Brian kabadan hangi apa di Brian adin jong kiwe ki parlog lu kiba share shonder share video lang adong kami ki jembarap jingarap de tanga marwe tang tai ke experience bangalap ni apa bangadan ado bangadan ni apa di Brian Records tak experience tak de ba ningkong do ngayo ban kendo ki artist bapero phe de long ka dan kita jing sultanat ma bayo ban kendo ki artist kita la kampau
ki artis naduk ki nong wal ki nong shot ne ki music producer na ne ki videographers ne photographers na ngayo ban your experience show long let's say ngaru ngaduna kendiat kumtu ban long dan kijing dunai ban bet yang ke video saya kila ngalayo experience saya ki man pendiang show ke video dan let's say maki duna ngaru nganang ai show ke experience rang tu nilaya dan lang tujuk ka creative main nilaya long nilaya blend lang ka creativity yang tu pat kan semi show ka product makam biak ni de kuntahi ke experience te ngayo bet nong 5-star experience baik ka bang ada kana kini ki bentar bat kini ki di Brian Records kina mamba ki bala kampau ki bala kampiang ngate ngong ba ngaru ngan batai hau ipi ngaru ngan sedang lalu budget ni nanti dah mau badan budget bahe ba ngan sedang ban le ki kini ki jing shandor shan mobile shan kamera kat bala pasam na tupat ngan sedang man shan sekini ki bahe thoi dan ya kini ki artis pementaban mi thamai tangan syong bet ba ladap hidan kasap pani be kasap nomor ba hadian habut dafila kam teman e ba sadan i teaching ba be ladap company kasap ada de phone ru ada de kamera bered ru ada phimnang ban edit video ru ngidan be hi ki mangi ngidan be hi apa social media ma ila ban hi ban yala be pila dafi message ni ma ndai bang mengin nam yarap la kapisai le kembang wan star pisah wan hadian ka jing yarap kawan ningkang ikwa ban dia ya ki jong la jong kata Sagawai ru kaliang memenang ne kadai kapisah ru gawai ban thi di kitiar ma kitiar ru ani kitiar kamera dai de ki batat se kibri bikat ini oh shooting video ada chu ai bit nok susuk ha kata kalau kembang lam kibri kim tip kenyata shooting video chu ai no susuk ban telung itu video jeng iman lah kasi cuma pun kita sepeturu hable kata ada nonton ai sekarang ada nonton teki video pat ani long kontakin am kiji ban long patient kitiaru kamera teki mo tiar kamera teki mo pela dulu cencar ban yo na shalom itu mio ada piap ada babe adu sti sekolah tani SA dan tiap kan te dah kata ini kau baik Bekali ya 1.0 cipher